بريس مونا متوا نویسکارو لیکوله لمنامه یا بحرین لگلمه بريس متوا دما باش به ایرشن ایران ین لسر بحرین حتی نا چند ایرش پیکاتنه او باندور آوان بچاوه اکی بویه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. طبعا احنا يمكن ونستنكر بگوان ام وان ایریشن مشکیین ایران سرشان شینا بحرین شرمزارت کرن کو بری چند دمجمرانجی بهتری 61 مشکن بالستین و سوچار درون هاتنا آراستا کرن تجی بحرین مخابن سر صبح ایرو و یک ایریشن مشکی بو صدمه کشتنا کسکی و برین دربونا ده کسان دیجی کو ولاتین آسیایینا ام هفیا لوانیا خودش بو وی شهیدیت کن و چاکبونا بلز برین دارند کن ام وان ایریشن مشاکل دیجی شهنشینا بحرین شرمزارت کن کد دروجا ده قطران نوستیانا بله جبلی کسک و هند بجن جانی خوش دسته هول ددن او لهیا نافخوا یا بحرین بکنا آرما هاتو متوازیان نوی مادی چبونه حتی نها او ایرشن کبوسر بحرین بکاتنا يعني ولله الحمد شكر خدرا حتى نهاكو زر يعني ولو قالك ما ظنين اللي ريشال تشي بندرة سلمان يا درياي أف أولهي وسعيشة دريابانية تخيجر ما ترسير دا أف بندرج سر صبح الدوفة هاتبو أرمانج كرتن هرواجي بنا سازين سفيل وسازين سفيل جهن نشتوجبونه البحريني هاتنا أرمانج كرتن ليس باش خودرة هزين أولهية لشهنشينا بحريني لسر كاري خوانا وروش كنترول كريا أو زرو زيانين قالكي مزن حتى انها تشينابونا لكنترول كرنكا أولهي بتمامتي هيا أفزر روزيان رفتار القرهاتي كرن لقر هزين برافانيا سفيل هالوهاجي هزين برافانيا بحريني درياي اف ايريشن كو رجيما ايران الدجي بحرين انجام دده هزين بحرين برسفا وان ددن هناك جاهن لشهنشينا بحريني زروزيان مادي هنا ل او زروزيان مروفي نبو لت هني ايرو كارمندكي آسيایی جيانا خوش دستا و هروها جيدو كسبرين داربون دا انجاما كتنا پرچين مشككه دعما كو برسفاويت هات داين لأسمانه بحريني عامل فيدي جارة كديد بيجن أم وكاملاتي بحريني فان إيريشن هو فانا شرمسا باشا بحرين حتى كي دكارة حزينة يكا بفير رنگي أولهي تحمل بك سلامة يا خلق بحريني مملكة البحرين شهنشينا بحرين هاد داخويانيا كو وزارة الدرب يا بحريني بلا فكريا وبتندي شرمزار كرن اف ايريشو وهروهاجي باليوز بحريني ليو ان فان ايريشان شرمزار دكا دجي بحريني وتكز دكا كو ما في بحريني برسف داني هيا وتدابير وركارن بيويست وبين قرتن هروهاجي داخويان نيكا انجمنا هفكاريا كان دافي ويا نتوانيك بويجي هيل دجيفان إريشيكو لسرچند ولاتين كان دافي وعربي هاتنا كنا هرواجي نهات هفقرك جدي هيكو كريار وركارن بيويست بينا قرتن لهبر رجيما إيراني ومتخازن بجن كو شهنشنا بحريني بري چند مهان إريشن إسرائيلي بسر إيران باشا خانوفت متوا بسر إيران شرمزار كرون دا خوازا ديالوغو هفتك هشتلي وشتغانيات عنوستاندنه بله انجمنا که هفکاریا کندا بیجی که امارات بحرین عربستان عمان قطر و کویت گوتن همه برتکی نشان بدن گلو دبه اوانا هف پیمانیه که هف را چه بکن یانجی
به رسمی بکبنه نافشار به ایران را؟ منظومة دول مجلس التعاون سیستم انجمن هفکاری کنداف کوشش ولاتن پشتی دانوستاندن این دناو برا وزیر انجمن دهات کرن بگومان تفکرک جدی هیا لی سیاست در ویا ولاتن انجمن هفکاری کنداف برجی و نهاجی پشتوانیات دیالوگ و دانوستاندن و هم کرنو آرام کرنا روشه و زمان آشتی و فرض کرنا آشتی شونا چاره سرین سربازی هرواجی بری چند مهان د خویان یک درخستن رژیم ایران آگاهدار کردن که ورنادن خاک و آسمان وان بین بکار آنین د ایریشن بسر ایران دا اف هالوستا ولاتن كندافي ل اف البرجافانا هتا يعني انها اسماني وان ولاتانا ايراني حتى ناتيا بكار قرتن سلطنه عمان ريك دريج بريج بو بشتوانيا دانوستاندني وچاره سريان اشتيانا لا بالعكس نخير بروواجي ولاتن انجمن هفکاریت آشتیه و آرامیت خوازن بانگوازیه در ریا داخویانی خوا و داخویانی وزارت در و ولاتن کنداوه داخوازا زمان آشتیه و جیگیری و آرامیه و نافچه دور بخنج شر و آلوزیان کس نخوازه نافچه کنداوه و یا عربیشی حموجی نخوازن كوشر چبد خوازن همینی و آرامی ها به هر وها کنکار عربی جی داخو یعنی که هف بش بلاف کرد داخوازا همینی کرو اف ایریشن ایران و دجمن کاریه یاویل سر عرض و عزمان و ولاتن عربی و هر وها جی دریای بان ولاتن شرمزار کرن او ایریشن ایرانی حمود بیشن که مبست ایران جوان ایرشان او که آلوزی برف نافچه برفره بکه گلو تبیجی بوان ایرشان او ولاتانا بکبنن ناوی خفقا ایرانی؟ بالتأكيد يعني بيجو مان ام هيفيت كنكو ام تفليفي شري نبن افتشا تفليفي شري نبي ام آليكي بي آلينا دفي الشر هذا وهرتم شانشينا بحريني قوتيا از بي آليما وتفلي شركي وها نبويا او نابي ام دورن جفي شرو اولا زيو دوسيا اتوميا ايراني اف دوسيا دريانا توين يك بوي رات بحث كرن لغور كو خدمتا يا سانا دولتي بك الغور يا سانا ايران بابندونوي هنا دفي بابندي يا سا ایران بلغنامه ناف دولتي بحرين ایران جدسمه که با گوتبو کم بنکین امریکا لوان ولاتان امی بکن آرمانچ لی چما ایران به تایبتی جهن بازرگانی این وکه بالافرخانه ناوندین پترول گمیوانی دیگه آرمانچ ما بستا ایران تکتان و بازرگانی ناو دولتی چیه؟ يعني إذا أنا تكلمت اگر از بحث روشا تایبت به پیوندین بحرین و ایران بکنه ایران جزو و طماین ود نشانشینا بحرین ده هیا و آرامی و اولهیان افخویا ایرانت که آرمان مدید 2011 چلو دستن خوی تروریست نافخاکا بحرین ده لواندن بگو من طماین ایران ده شانشینا بحرین ده أنا ودنا وهردو رجع بوريدا إيران جار كذي نشان داكو أو ناخذ إيريشي بن كان أمريكي لولاتين كان دافيد كا لبهتر إيريشي ولاتين كان دافيد كا على فرخانة مالين خلكه الجماس أواهين نشت جبون زيان جها واد أنجام إيريشين مشكية إيران السر بحرينه هروهاجي مالك الجهة كي نشت جبونه راستي زررو زيان
بوا بأنجام فان إيريشنا قالوا چه ونديا فان سفيلان وآواهين سفيل بمجارة شر إيران وأمريكا هيا از باورتكم كو إيران في شري وكبهانة دقيقة داكو أولهية نافخويا ولاتن كان دافي بكي أرمان تاي برجي بحرين چمكي بحرين ولات هاري بهتركو درد إيريشن إيران كشان ديا و إيراني هاول دايت سالة 2011 دا هاول دانكو دستلات الروايا بحريني تيك بدن وش سر دستلات محتوى نویسکار لیکورال منامه یا بحرینی لدناوی بولتانی دست